Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı Universal Bazar YouTube kanalımızdan kattalıqçылары. Ноқаттың Қара Турпақ айылындабыз достар. Қара Турпақтан бұл шығарылышта алдыңыздарда тұрған финский үй сатылады достар. Сатуға шығып жатқан үйден толығырақ маалыматын жеткіземіз. Бұға чейін ушул жерден екі үйді тартып кеткенбіз достар. Мындан бираз кичинерек үйлер тартқанбыз. Бүгүнкү чыгарылышта бираз андан чоңураак үй экен. Бул үйдүн ээси Ибрахим Устанын коросундабыз. Ибрахим Уста толугураак маалыматын өзү жеткизет. Эгерде үй жакса, мындан башка размердеги үйлөрдү дагы заказ берсеңиздер болот. Ибрахим Уста өзү да как раз ичинде иш кылат экен. Ибрахим, ассаламу алейкум. Бери карап кел. Ассаламу алейкум. Ден соолук иштер жакшыбы? Ден соолук жакшы. Иштер жакшы. Тынчсыңбы? Буга чейинки үйлөр кетиптир, а? Кудай кааласа эгесин таптыр, а? Алар уже бактылуу күн кечирип жашап атат экен анда. Мунатып Кудай кааласа. Мен дагы бирөөсүнө ушул жерде көп болдум эле, бир клиент келип сүйлөшкөн да. Жаңы орозгерлер келет экен көбүнчө, а? Көбүнчө ушундай. Жаңылар келет экен. Эми үйдү бир аз чоңойтупсуң, а? Ооба. Буга чейинки үйлөрдөн размери чоңураак. Анча чоң. Узундугу узун экен. Бул үйдүн узун турасы канча эми? Сәлеке узуну 9 метр дейм. 9 метр, а? Ени 6 метр. 6га 9 экен да ушунда. Ошондо канча квадрат метр болуп калат? 54 квадрат. 54 болуп калат, а? Ооба. Азыр ичин дагы сиздерге кеңири көрсөтөбүз. Ибрахим Уста өзү толугураак маалыматын жеткизет. Мына крышасы дагы кенен экен мунунчу. Крышасына дагы кеңири. Mana o burchaklarda ana slif nimalarni usfet qilmadik deymi, mana krishani ikki chekkasini jovishga. Keyin ana bitta ikkita ishteri bor. Hali butganimiz yo'q, qo'limiz tegmadi, ulgurmadik to'g'risi. Mana derazani atroflarini, mana burchaklarini, Terezeleri dagы өтө кеңири чоң үйлөрдүн терезесиндей размерде экен. O'shalarni va o'shalarni qo'yishga hali ulgurmadik. Главный эшик бар экен, а? Главный эшик. Главный eshikni ham qo'yishga ulgurmadik to'g'risi. Мына достор, бисмиллахиррахманиррахим. Сиздердин келечекте үйүңүздөргө мына ушунду биз дагы кирип келдик. Иншалла насип кылса, ушул үйдү кимге насип кылса алыңыздар. 3 бөлмөлүү экен, а була? O'z negizi 4 bölmeli. Prektda, saylar. Mana yerda munda qilib, yana bitta o'tda munda перегородкасы bor. Перегородка ушунда бөлүнөт экен, а? Bu 4 komnata qilib o'zi prektda 4 komnata. Endi buni 3 komnata qilib qo'ysam bo'ladi. 2 komnata katta zal qilib qo'ysam bo'ladi buni. O'shuna qilib moslashgan. Просто metta перегородкасini olib qo'ydik, что hali qishda metta pechka yoqib, mekka kuxnasini qilib olsa, bitta mekka ko'mir pechkani yoqadi, uni ham uylar isivoradi. Mekka kuxnani qilib, shunga endi moslashtirdik. O'shaga пока эгер bölüp ber dese, bölüp berip qo'ysin. Bölüp beramiz. Razницасы o'sha nimada. Stenasi, eshik nimalar turibdi. Жақсы. Анда мынау эшикке кирели, а? Bismillah. Бул зал окшойт ушунда. O'sha katta oldinga qaraganda to'g'risi ancha katta nimalar yo'q. Bölmelöri kenen чоң, а? Бул бөлмөнүн ушунда узун турасы канча болуп калат экен? Xo'sh. Uzuni 4,5 metr deyim. 4,5 metr, ha? Bunaqasi 4,5 metr. Eni 3 metr. Eni 3 metr. Eni 3 metr. Uzuni 4,5 metr. Biyikligi ham biyik. Biyikligi biyik yana bir 2,5. 2,5. 2,46. Toshni, nol razmeri. 2,46. Daha biyikroq desa biyikroq qilib beradi. Biroz yaxshi bo'ladi da, ушул нормально, а? Hozir mana. Ichi жылуу болот да? Iyi. Бул ушунда oldingilarga nisbatan stenasi qalinroq bo'ldi. Ikki platinning materiallari ko'proq bo'ldi. Buniki oldingilarga nisbatan yana ham hali stena qalinroq qilganimizga nisbatan ko'proq narsa tiqib to'ldirish kerak ichini. O'shunga ko'proq narsa tiqib. Буга бираз расходтар ko'proq ketdi да? Бул зал болду ушунда? Hammasi почти shunday. Барлыгы shunday ба? Mana qarang mana. Mana haqidagi komnatasini ko'rsataymi? Mana qarang mana. Bu ham xuddi shu razmer. O'sha 4,5 metrga 3 metr buldag'i. Булда ошол размерде, а? Машалла, мына эшиктери дагы жаңы азыркы, жаңы заманбап формадагы эшиктер экен, а? Материалдары. Endi buni zalini aytadigan bo'lsam, qarang, o'shunda saylik bu yoqda 5 metr. 5 metr. 5 yo'q, 5,5 metr adashdim. 5,5 metrga 3 metr. 5 ga 3 ekan, 5,5 o'lcha. Mana dostlar. Бул ошондо буну калашындай
Bölüp alsa Bölüp bo'ladi. olsa sal mana Juda xonasi kichkina qilib ber desa, meytdan bölüp beraveramiz. Menga so'ri desa, so'rini ham qo'yib beraveramiz. Qo'yib berasan. Ha. Yaxshi. Endi mana xonasi, bu kichkina. Bu kichkina. Bu ham o'zi aslida katta. Nimasi? 3,5 ga 3. 3,5 ga 3. Ha. Bu yog'i 3, bunaqasiga 3,5. Жақсы. Бұға чейін эми көптөгөн сөздөр болгон экөөбүздүн ортобузда. Алики барып установка кылып берүү, же болбосо дагы бир кандайдыр бир размерде үйлөрдө заказ берсе, аларды дагы өзүңөр жасап берип, анан орнотуп берүү, установка кылып берүү. Баарын экөөбүз сүйлөшкөнбүз буга чейин. Андан кийин дагы ушундай үйлөр размерде, башка фасондо үйлөр болду, башка проекттеги үйлөр жасалдыбы андан кийин? Bo'ldi, proyektda yasaldi. Ko'pincha nima desam mumkin, kattaroq derazali, yarkiroq qilib o'zlari haligi biz chiqargan faslni ko'proq odam xohlayapti. Haligi kunga qoratib qo'yganda ichiga yarq kiradi, ko'pincha shunga o'xshash, hali kunga qoratib uylar ko'pincha ketyapti. Жақсы. Эми бул үйдүн баасын айтабыз да, Ибрахим, а? Ha, bahosini aytamiz. Баасынын тышкарыга чыгып акырында oldingilarga qaraganda katta. Мына эшик башкача экен, а? Жакшы, эшиктерин дагы көрсөңүздөр болот, неге достор. Эшик терезелери дагы өзгөчө. Эсебинде азыр 9га 6 дедик бүйдү. 9га 6 үйдүн фундаментине мен эсебим боюнча 300 миңдин тегире кетет экен азыркы учурдачы. Fundamentga? Фундамент. Yo'q. Семент. Hisoblab ko'rdik-da, Sadlekin. Ha. O bunga haliginaqa katta fundament qo'yish Жоқ, hojat жоқ, мындай үй салганда Ha, дейм, үй салганда. Бир 300 миң, 400 миңден тегере кетет экен, уста жалдап. Эми 6га 9 болсо дагы 10га 6 болуп калышы мүмкүн, же 10га 8 болуп калышы мүмкүн. Бираз размер чоңойгондо. Эми ошол үйдүн эсебин алдык, анан мынау шипырлар. Эми баары биригип ошондой үйдүн баасын канчага коебуз эми? Бирок бир алган адам, что алган адамга мындай жеңилирээк, анан оңой түшсө жакшы да. Туурабы? To'g'ri aslida. Фундаменттин мүмкүн бир фундаменттин акчасы болуп калабы? Туурабы? Канча коебуз эми үйдүн баасын бир келиштирип. Sadlekin oldingilar chiqar ekanmiz 6 metrga 4 metr, 4,5 metrdi, agar bilsangiz. Ha? Ооба. Ularni 420 ming, 400 ming kami bor deganmiz. Esingizda bo'lsa, 420 ming, 450 ming kami bor deganmiz. O'shni xuddi o'sha uydan ikkita bu. Ekөө, to'g'ri. Keyin buni plus tarafi stenalari ham qalin. Qalin. Utublarli ko'proq qilingan bunga. Endi ichini to'ldirish kerak qalinroq qilgandan keyin. Lekin ularga nisbatan aqchasi arzonroq. Solishtirmali, ha? Solishtirmali. O'shunda buni fundamentini endi o'zi xohlaganda qilib qo'yish. Ko'pincha bu endi kattaroqqa bunaqa qilib teksa bo'lib qo'ysa uncha aytmaydi. Ko'ryapsiz. Endi bunga fundament quyib qo'ysa o'sha yaxshi. Peska bo'la uncha aytmaydi bularga. Ооба. Мындай жок дегенде арар жерге мындай алып туруп бетон куюп койсо, а? Yo'q deganda beton qo'ysa. Бетон куюп койсо, мында фундамент песка блоктун ордуна. Endi buni senasi Sadlekin 800 ming kami bor deyapmiz. 800 ming kemi bor. Kami bor. Ha, kamini xudo xolos keladi, yoqadi, keyin odam kelishtirib qo'yadi. Bundan keyin mana oldida silib, bu kanu, mana kirishani ikki chekkasini ham Turkiyada chiroyli qilib javob beramiz. Ikki chekka javlat, ha? Ha, javlat. Просто uspet qilmadik. Kecha yomg'irlarda nima o'ldikda uni uspet qilmadik ularni naqshga. Жакшы, 800 миң сом кеми бар, а? Kami bor. Кеми болот, сүйлөшөбүз, саудалашабыз, баалашып көрсөңүздөр болот досторум экен. Анда Ибрахим уста бир соодаңызды берсин, а? Бир жакшы клиенттер келсин. Үй алам деген адам келиңиздер, көрүңүздөр, соодалашыңыздар, баалашыңыздар. Любой жерге жеткирип берүү жана ошондой эле установка кылып берүү, жолдор өздөрүндө каралат, сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Көрүшүңүзгө достор, аман туруңуздар.